AMPE es un sindicato independiente, comprometido exclusivamente con los intereses de los docentes de la enseñanza pública. Apostamos por un sindicato moderno. Por un sindicalismo del siglo XXI. Pensamos de manera profesional. Te asesoramos, te ayudamos. Pensamos en digital. Estamos a un solo clic de ti. Volem continuar defensant l'educació pública. I seguir lluitant per a millorar les teues condicions laborals. Volem que se vos veja més. I que se vos escolte més. La nostra candidatura la formen docents de tots els cossos. De totes les comarques. I de diferents conviccions. Vos necessitem a tots i totes per a ser la primera força sindical. I ser la referència de l'ensenyament públic a la nostra comunitat. Confía en AMPE. ¡Vota!